Svetlana Ceca Ražnatović važi za jednu od najpopularnijih i najkontraverznijih javnih ličnosti na Balkanu. Njena biografija obiluje usponima i padovima, velikim ljubavima, ali i tragedijama koje su je zauvek obeležile. Ne čudi stoga što su brojne izdavačke kuće želele da upravo ona postane tema luksuzno štampane biografije. Međutim, za razliku od mnogih drugih koji bi oberučke prihvatili milionske ponude i pristali da prodaju svoju životnu priču, Ceca je to odbila. A kako je otkrila, bila je reč o ozbiljnoj agenciji iz Njujorka, ali ona tada nije bila spremna da svoj život preda u ruke nepoznatim piscima, bez ikakve kontrole nad sadržajem. I dok bi neko to prihvatio drage volje i dobio milione, Ceca Ražnatović nije želela da neko trguje njenim životom. I po svemu sudeći, za to imala dobar razlog. Te ispričala kakvu ponudu je dobila i zašto se kaje zbog rečenice koju je tada izgovorila. Ja sam dobijala ponude za pisanje knjige o mom životu, biografija od neke njujorške agencije. Ne sjećam se više. To je bio kraj 2002. početak 2003. godine, rekla je Ceca i potvrdila da je reč bilo o biografiji koju bi neko za nju napisao, odnosno da im praktično proda svoju životnu priču. Ja se našalim i kažem, rano je to, tek će se stvari dešavati. Bože me sačuvaj, više nikada to nisam izgovorila jer odmah posle toga mi se desila Sablja u martu. I zbog čega nismo pregovarali tada dalje, jer su oni htjeli da otkupe moju biografiju da bi mogli da rade sa njom šta god požele. To meni naravno nije odgovaralo. Ne može neko da kreira moju biografiju bez moje kontrole. Kategorično, rekla je Ceca u emisiji Sve u 16, u kojoj je ispričala upravo deo svoje biografije koja se tiče i Sablje. Period nakon specijalne policijske operacije Sablja bio je za Cecu težak i bolan. Upravo tada donela je odluku da zauvek napusti fudbalski klub Obilić, kada je zajedno sa suprugom Željkom Ražnatovićem Arkanom podigla iz temelja i pretvorila u klub koji je bio strah i trepet domaćeg fudbala. Ostavila sam Obilić posle Sablje. Naš narod bi rekao, digla sam ruke. Klub postoji danas kao i mladi Obilić, ali u nižim ligama. Ne znam ni ko je sada vlasnik, niti sam želela da se interesujem. Doživjela sam ogromno razočaranje. Uložili smo i emociju i financijska sredstva, a na kraju sam ja ispala lopu. A šta rade fudbalski klubovi nego prodaju igrače? Upitala je Ceca pa osvrnula se i na optužbe o malverzacijama. A šta su oni meni uradili? Oni su rekli da sam ja sav novac koji je stizao od prodaje igrača umjesto u klub strpala u svoj džep. To je takva budalaština, ljigavština. Narod je verovao u sve što su oni plasirali, a morali su da mi nađu nešto zbog 4 meseca koliko su me držali u zatvoru. Kada sam prihvatila na nogicu, rečeno mi je da nemam pravo oglašavanja u javnosti. Ispričala je pevačica, dodajući da je 3 vrhunska advokata savjetovala da prihvati nagodbu jer je reč o politici. A priča o odbijenoj milionskoj ponudi iz Njujorka pokazuje još jednom da Ceca nikada nije želela da trguje sopstvenim životom, koliko god on bio intrigantan za javnost. A ono što bi za mnoge bilo ostvarenje sna, bestseller knjiga, velika promocija i milionska zarada, za nju je bilo neprihvatljivo. A pevačica u tom trenutku već imala iza sebe burnu deceniju, muzički uspon, brak sa Arkanom, rođenje 2 dece, ali i brojne skandale i medijske hajke. A njujorška izdavačka kuća bila je spremna da uloži ogroman novac jer su znali da bi Cecina životna priča privukla ne samo balkansku, već i svetsku publiku. A Svetlana Ceca Ražnatović je jedna od najvećih muzičkih zvezda na našim prostorima. Ponovo je uspela da iznenadi javnost svojim izjavama. Naime, pevačica demantovala je navode da nedavno je kupila nekretninu na Avali, ali je otkrila nešto što sve je ostavilo bez teksta. Planira da započne poljoprivredni projekat. Juče su me iznenadili pitanjem vezanim za Avalu. Kažu da sam kupila stan, a ja kažem ako neko nađe taj stan, neka mi ga odmah prijavi. To je apsolutna neistina, ali ono što je tačno jeste da planiram da zidam farmu i to farmu prasića na Avali, rekla je Ceca kroz osmeh, ističući da ovaj projekat je daleko realniji od spekulacija koje se često provlače po medijima. Folk diva naglasila je da ne planira da sve radi sama, već da će u posao uključiti ljude od struke. Naravno, za ovakav poduhvat potrebno je stručno osoblje. Treba nam tim koji zna ovaj posao. A ja ću se potruditi da sve bude organizovano na najbolji mogući način, dodala je Ceca, ostavljajući prostora za nagađanja da bi njena farma mogla da postane jedan od ozbiljnih projekata u oblasti poljoprivrede. Ovo priznanje pokazuje da Ceca Ražnatović, osim što je neprikosnovena na muzičkoj sceni, razmišlja i o poslovnim ulaganjima van estrade. Njena odluka da se okrene poljoprivredi možda će iznenaditi mnoge, ali je jasno da Ceca voli izazove i da ume da prepozna priliku za ulaganje.
A pevačica Svetlana Ceca Ražnatović trećeg dana za redom pojavila se na snimanju muzičkog takmičenja Zvezde Granda, a kao i uvijek do sada, folk diva je bila odlično raspoložena, a njen styling i ovoga puta privukao je pažnju svih prisutnih. Nasmejana, samouverena, pozirala je okupljenim fotografima ispred Grandovog studija, pokazujući da i posle 3 decenije karijere i dalje je neprikosnovena kada je u pitanju harizma i stil. Tokom druženja sa medijima došlo je do zanimljive situacije. Jedan od novinara podsjetio je pevačicu na izjavu njenog kolege Milana Mitrovića, koji nedavno je rekao da Ceca izabrala je odličan biznis, aludirajući na priču o farmi navali. Ceco Mitrović je izjavio da ste napravili sjajan potez. Mislio je na avalu, glasilo je pitanje novinara, a na to je folk zvezda kratko odgovorila. To je Veljkov biznis, rekla je Ceca, stavivši tačku na nagađanja i otkrivši da zapravo njen sin Veljko Ražnatović je taj koji stoji iza ideje o farmi. A ovim odgovorom Ceca je još jednom potvrdila da Veljko, koji već neko vreme živi mirnim životom u Titelu, sa suprugom i decom, sve više pronalazi sebe u porodičnim i poslovnim projektima daleko od estrade. Njegova ljubav prema prirodi i selu dobro je poznata, pa mnogi smatraju da mu upravo ovakav vid biznisa pisan. Veljko Ražnatović, bokser i sin Svetlane Cece Ražnatović, živi sa suprugom Bogdanom i 3 sinova u Titelu, rodnom mestu svoje žene gde je odlučio da razvije biznis. Osim boksom, Ražnatović se bavi poljoprivredom, a specijalizovao se za farmu svinja. Imam 2 farme, jedna radi, a druga uskoro kreće punim pogonom. Jedna je kapaciteta otprilike 450 grla, a ova što sad radim će biti kapaciteta 10 do 12.000 grla. Ali u početku neće biti toliko. Ovim se bavimo od 2018. godine. Ja sam uvek hteo da se bavim poljoprivredom, da budem u selu. Međutim, nisam znao tačno šta, da li da čuvam krave, piliće. Ali nisam znao puno o tome, već su to bile neke moje želje. Moj tast radi piliće, sa njim sam seo. Tada mi je sve objasnio, ja sam uzeo digitron, preračunao se i meni se ta matematika svidela, rekao je Veljko. Inače, Veljko je nedaleko od Žitorađe u selu Stara Božurna. Kupio ogroman plac na kom je sagrađen objekat koji ima više od 5.000 kvadrata. Prema priči meštana, on je u ovaj posao uložio oko 50.000 evra. Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra. Velika je farma koju ne može svako da priušti. Unutra ima puno svinja, prasića, kupio je konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Ima ljude koji dolaze, vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu. Ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio da ulaže u to nego da propada. Pričao je tada jedan komšija. A Cecina izjava da farma je zapravo Veljkov biznis stavlja stvari na svoje mesto. Dok se ona i dalje posvećuje muzici i zvezdama Granda, njen sin bira mirni i porodični put, daleko od reflektora. Ako se uzme u obzir njegova ljubav prema selu i prirodi, ovaj projekat može biti pun pogodak i pravi način da izgradi nešto svoje, a ujedno praktično i isplativo. Ostaje da vidimo da li će Veljkov biznis sa farmom prasića zaživeti onako kako planira i da li će ga javnost pratiti sa istim interesovanjem kao i Cecinu karijeru. A šta vi mislite? Da li će farma prasića biti uspješan potez ili samo prolazna ideja? Pišite u komentarima, lajkujte video i supscribeujte se na kanal.